Uthi uwelile Mchunu, umthandeni wayeMandaba, wajikiswa ukuthi sezwile ukuthi uKhuzani uMpokampongoso ukhona, waseya ngapha ke kwa-Ali Mgube. Awuyizwele nantu udaba olugcwele khona la kwisiqiniseko esemedia ke njengoba ke ngikuthembisile ungakhohlwa ukusubscribe kuphinda like lama video. Sekuphethe amathawula lapha siyabhinqwa abasazi bazowathina amathawula twazopostwa iphuzithawula lami sekuthiwa manje uyinkunzi beyogiya khona ngenxa yokuthi umgodi azi ukuthi akezi babamba itrend khathesi eMandaba hey wabe lapha beqhasile thema sebuya wakhipha mali yakhe sesekuthonge babasi amathawula ayochela sesewaphetha amathawula manje akasazi usezwenzani seyawashuthe emakhoneni amathawula agcwele ukukhonza ekhaya amathawula uyawafihla sekuthuma nqala ngasanga laphali uqanjwa manga manqela ujikile phezulu esesiya ukuthi sihlulile inkosi uMaskandi angithi kungani mina trend nje hlezi ingani kube njani kwenzakale ungasichazeli uwelile wawa epyakiya ashabo ngantelezi endangiwanga lapha kuKwaMpungu sasebukhosini